ni saa cia bilingi wa mauvo. Nisialilika mwendoni wa saa 3:30 na une bilingi wa mauvo mbe mauvo tutukumbanisye kwanzia ya ukuvi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Amanyi wa 3 katiwe 11 alama koniwe mbangani Katangi kukoma sivitali ni waki 2 level 4. Spika Kinengo kukula ma MCA mamandhe maendeyo kula Mateukia. Cynthia Wausi kukulia andu mango ya ule umatethesya alavinye ya maumele take. Na amwika kuma wodini ina kathiani kunena nisya undu makundi mo matona utetheka na silikali ya Masaku. bilingi wa mauvo. Nyanita wa Caroline Mweni wa Muteti na Teresia Mwendeni mwa kunengelea bilingi kwanzia ya meko. Tiambelilia amani wa 3 katiwe 11 masukulu wa UMBC secondary alama sembi wesi vitali ni munene wa kitu level 4 kukwata OET. Itina wa 10 ya mbangani ya lelo nangali ya sukulu kukongana nangali angia kimbene kisioni cha Katangi kaundini ya Masaku kiwekoni cha umundi. Ni mo maandikiwe uko masivitali ni usuni kano kwata OET mbeange. Mauvoani kwa nananas wa ula ungamete OET sivitali ni usu Redemptor Samson. Walawa wetakana itina wa amani wa alange kuitwa. Asu 3 ni mome umete monono ni moma elite kuikala ungu wa usiaisi wa matakitali ni kana kukwata uiti wa kiwango cha yulu muvaka masioke uima wo wa mwe amamigwa makitikiwe ni mbanga isuka vindani kala mende temusini wa Eldoret masindano ni Mambathi. Onesmus Chalo ni watu mbanisi elivoti. Amanywa maskulu wa sekondari wa UMBC ola kitu cha katiba kauntini ya Kitui na makwati maumesie na kuketikwa ne mbanga lelo kisioni cha Katangi lelo no akuma Kitui kuthi Masaku kiokoni cha umundi kabindani kala mende masindano ni Mambathi kwe musini wa Eldoret ngali kongania na ngali ya kimbene na kuvingilita sabali kauta pala amanywa 11 na mama kwati maumesie maina masembo hospitali ni wa Kitui level 4 kukwata uiti vala alanga makwati maumesie manini makwati uiti wa metoke hospitali ni wa Masi. When I arrived in the morning, I heard there was an accident, and we have received 13 patients. 9 they have already been taken to radiology department, and they are back in the casualty. 3 have been admitted in the ward. Then the rest are being attended with the orthopedic department. But they are doing well. Kwa na mama sina la amanywa mama kitikiwa ne mbanga ni maelesya kukwata bathina tina kukosekana kwa sindu imwe ndene wa hospitali wa Kitui level 4. Saa 11 twakwata report kana ngali ya UMBC la ikwite ciana cia music yendete ngali kwa Eldoret ni akwata mbanga bandu betwa wa Katangi na netwasemba bu twaitona netwethia ngali bau muthemba on kakale kakatiti muthemba wa Kavits nikakongana na basi yesu na basi yesu ya roll malakauta ndeleba ende kwa avoid yani ende mwangutia twela siana ni siasembwa general ila sina kwata maume maondo ma uiti tine so shughulikelwa bado nundu no visa tumo kuno katika sindila nona ambapo umo kuna CT scan of which tuwe watu hivi na tuwe na pesa lakini ntwa complain kula kwe sukulu ama zeni makungamia obo uswa CT scan wone mwamu manywana ola engalini isu no vono ki kukwata maumesi ya yele sekala kimakitikia kabindani kala mavikie kwe Katangi. Tulikuwa tumeenda music festivals Eldoret alafu mimi nilikuwa nimelala kusema ukweli. Sasa mimi nikasikia tu gari imetoa sauti yenye sielewi alafu ikaroll. Sasa mimi nilijishtukia tu nimeshatoka kwa bus alafu then niko huko nje. Then kuna watu walikuwa wamefinyiliwa huko ndani. Kuna wenye walirukia kwa dirisha. Hiyo ndo nilishuhudia. Nimekuja hospitali na nimeangaliwa. Mimi nilikuwa na shida ya kifua. Sasa daktari amenipiga x-ray alafu nimepatikana sina shida yoyote. So mimi namshukuru tu Mungu kwa sababu ingekuwa si yeye
sijui hata ningekuwa wapi. Amanywa atatu ne mamako manthini wa hospitali wa Kitui level 4 na kwithia makwatie maumisi mai na kuendeka kwikala unguo cia wa matakitali. Sena situ ile sikwenda mathao ni report itu ne akana zile kwa 36 though maina thi ombe nundu be na mo mbi masele ilwe na nundu wa time, but actually you team ile twina namba yo mo miama itu mabani 11 na good enough is that they are in good condition bai bandu bena thina. Mateleva na mamendeka kutwangalisio kwa we munene na wakane kusuvia mathayo ma akuwa mom. Ndeleba ila moto angalila public netu mukuli always muy cautious, and all the other sectors, especially so long as kila mundu ndhe katika lelu nitu itho makini muno byo nikamba wize kwetha nitu olanga these instances cia mbanga na wande then amanywa langa makwatie maumisi manini ni mavuti wana kwenuka kuona chalo chocha kuthi musini wa Eldoret chathelela kuya katangi bala masio kithisi musina maumesie kumava Mutongo TV twimende ovosi wa metokim delivote bingwa movo nito Onesmus chalo. Spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo Katisiani wathuthia amemba mambunge su maendeye na kumantha andu kana maende na umanthia andu maendeyo kila kona mateku kia kindu. Uneni wake wiuka itina wa MCA wa ward ya Tharaka Muthengi Dangara kuwetekana kana nukutwiswa ni chama cha Wiper nundu wa kuvika umbanoni ula unatongwa ni President William Ruto na vala ward yake inatethekie na mulati wa shilingi milioni 4. Kinengo aneneye chathini cha utania kithio cha Thagisho Cultural Festival kila kitwaye iwe sukuluni wa musingi wa Kanyengia wardini ya Tharaka chathi kila kivikitwe ni atongo ikauta Evo MCA wa ward Muthengi Ndagara munyanya wa Migwani Harrison Maluki MCA wa Sikuru Kimanzi Mwange na wa Chuluni Mathew Vuthi. Ben Musau ena mauvo. Spika Kinengo aikathia kithito na ukumba wa memba wa mbunge ya Kitui kuma wardini ya Tharaka Muthengi Ndagara ni wamenda ma MCA alangi kuosa muviano wake na kumanthia ene nthimo maendeyo ilioni cionthe cia utongoi kuo iweta vai mutongoi waile kuthinwa kana kuvuthiwa nundu wa kumanthia andu make maendeyo. Mheshimiwa Ndagara, wakati wowote ukipigania watu wako usiogope mtu yeyote ama jambo lolote. Watu wa Thagisho walikuchagua kwa jukumu 3. Jukumu ya kwanza ni kuwakilisha, ya pili ni kuenda kutunga sheria bungeni, ya 3 ni kuangalia ufanyikazi wa serikali ya kaunti. Kila mahali unaenda unakuwa unawakilisha watu wa Tharaka. Na ukienda kwa NGO, uende kwa county government, uende kwa KWS, uende kwa national government kuwakilisha watu wako, usiogope jambo lolote. MCA wa Tharaka ewetwa taunati siweni chama cha Wiper itina wakumbuka taunaendi umbano wa chama cha UDA ulona atongo wenu musumbe William Ruto na vala wodi ino yake na vikie na utetheka na mulati wa milioni 4. Ile siku rais alikuwa hapa najua ulimwitisha vitu mingi sana, zingine akafanya hapo zingine zikachelewa, na wewe ukaenda ile ngambo nyingine uliposikia ako huko na ukamfuata. MC Mose amesema ulimshika mashati na ukaleta milioni 4 hapa, sio ni shujaa. Ndagara akifanya hivyo anaanza kuambiwa anafanya makosa. Kweli hiyo ni makosa kweli? Kwenda kutafutia watu wake ni makosa? Ndagara, usiogope mtu yeyote, usiogope jambo lolote ukitafutia watu wako. Watu wako walikupigia kura ndio uende ukawakilishe, na wewe unafanya kazi mzuri. Dongo ila siatianie na Kinengo nasioni siaweta yesa uvuthi wa kavindani kalasio manthia ene nthi maendeyo ni kwitha siasa kuiwe ki. Kama MCAs ambao mlichangua na serikali ya Kitui County Government, tutaendelea kuwafanyia ile kazi mlitupatia. Kuunendao mwa nundu nyene mzee mituki tukaondoka katika utongoi anakiame Muthengi wa Ndagara na Spika Kinengo ni mutu kuka kunenge utongoi ni kana withe ni matiwa maende na mbele aito wanda aka kaya wetu tukuthie iho ata wanda aka dongo ithisi anena kavindani kalasi vikire cha thini cha kutania kithio na kila cha igwa skuluni wa Kanyanja primary Olawe wardini ya Tharaka. Tunataka hii area yetu hapa Kanyengia, manake jamii yangu ni ndogo kukompea na jamii zote za Ukambani.
tukiendelea kuinteract namna hii Kitharaka itaisha. Tuanze kuongea Kikamba. Na kwa hivyo manake hiyo inahitajika pia promotion. A government is supposed to promote cultural heritage za wale watu ambao ni wadogo. Kwa hivyo katika hiyo sheria vile itakuwa hapo. Hapa Kanyenge ndio tunataka kuwa tunakutana all the time. Na nataka kuhakikisha kwamba tumejenga cultural center hapa. Tununue kiwanja. Na MMCA wenzangu mtanisaidia. Tuweke hiyo katika katiba, katika ile budget next financial year. Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV, nyenita wa Ben Mosau. Avungwa miongweli na alame ovetwe ni kumana na mavito manini yelani ya jela baridi kaundini ya Mombasa ni madhagwa itina wakwivu wa vaine ni kundi ya Mombasa Women Empowerment. Kuna na mwene kivila wa ikundi ya Amina Abdalla ni kanani mekuendea na udhiuka yelani kivadhukanyo na sia alame tena utondi wakwivu ya vaine ulama umetwe itina wakovu wa Tanzania imwe ya kuikithia kanani mami na madhina mawo wakiliko ni kumana na mesili ya maingi kuemisi yo ovamwe na kuikithia kanani mami na wingi wa ando ndhini wa yela kivadhukanyo. Angelina Musena Mauvoo. Mwaitu Amina Abdalla na ulani mwane kivila kundi ya Mombasa Women Empowerment nukuetakana iseso ye maambesi ya muthonyani wa umuthini kuikithekana ni matethesia ala matetonya kwa kumaivia vaini na kumatungwa kuiendwa mo. Na pia kikosi hicho kimeanzisha wadhifa muhimu sana ya kuweza kusaidia vijana wetu ambao wameshikwa kwa kuvunja sheria ya makosa madogo madogo ambayo ni makosa ambao wanaweza kwenda kujirekebisha na kuweza kuendelea na maisha. Kwa hivyo leo ndio tumeanzisha rasmi kuanza kutoa watoto wetu ambao wameweza kuchukuliwa sheria. Ainene angalikosia airport ward kavindani kalamasa kwa tongo ima kukwata ni ambaye ya Mukamba kisioni kiu Isaac Mutuko Malila na ulane patron wangwata niyo ya ambaye ya Mukamba kauntini siya Kiswani ni wathingilila vata wakuithi wanangwata nionekana kukili ambaye na ila kwa kilungu kiasa ito itiwa itina na kuvudhwa. Yani kila kitu sanga kwa dhabaja ngamwe katika statistic to almost 60,000 na munlo bitabali kana either less than 30,000 kila kitu mani jomba hiyo yokeka ngamani obetia mundu indi teveni ama yani kabila andwala nini matawala na matwe kalile muno na mengulu mundu leyo newe ama yamba no si uyithewa aya uyithewa ano mundu umwe yani tabuthiwe ngina kitandani kwitu ngina bedroom indi omunthe mairo yokela tiaziate mbe baikujoka netina ngina sumekuwa mekwo mekalende fenzine mambe otusiaisia undutomasia na statistics ya sekana katika voters registration twi number 1 mijikenda si tribes kenda itusindane kuthame kenda lakini past tribe niji tudengana to share the biggest economy ya ba Mombasa. Therefore need to deserve that by request need to deserve kwenda na ivila any catchment ya Kamba area ibila sio ndeto ita kusiosa wawetakana ni makuendea na kusevya komiti ndini wa ward siontheva Mombasa nikana kuikithia namba ini ya ukila kimaendeleo na maundoni maki uteti toma batende likoni tithi muvita tithi Kisauni tithi Jomvu sio within the 6 sub counties tisobya committees sia kila sub county na toma butizoge tusobye mwe account. This will be a movement ile yani kile inaweza ututi wa chuma yana kama ze ututi wa chuma wetwanga sindu icho ndotoputhetwe ni mutabyate kibuthageleke na atweyo omunthe kiibo. Francis Mutuko Kiminza ni wawasa kuwa tamwene kivilo ambaye ya Mukamba thini wa airport ward vala wawetakana nukufikia kukwatinia Mukamba wonthe thini wa ward A na muthenani wa umunzi ninaza kuwata chairman ninaza kuwa chairman wa airport ward nikana nithwe njumbania mbai ya Mukamba katika ward ino tithwe twi kindu kimwe ti ngwatano nikana wize kwithwa nititona kwithwa tina kuthi bandu bamwe nikana mbai ya Mukamba yeke kwikala ite ndongoi. Kwa hiyo muthenani wa umunzi mwana une na nengwa na ningutungia ni mbai ya Mukamba ba airport ward na ningumionia nitikwa tiba mwana atongo yalangi masa kuwa ni tukwatiane ya kuonia mbaya ya Mukamba ulondo titona kuthi kwa umuthenani wa umunzi ningutunga mubea kuondwa kiu na ngai no kutunenga bina nondo neto muyete mbe nondo wa ondo eto muyete mbe atutethie ta Kamba
twithiwe na ngwatano nundu tutinda tutangazi twakamba twi ngwatano tiba Mombasa boka ono kamba ne twi wa twi ngwatano lakini raundi ni tukwatana twikwatana mpaka ala mekuya musie twikwatana mbai yakamba ithio nthe bala twabika bala tutwena ngai no kutwekaneza kavindani kau Dennis Master Kimato na ula ni mwana kivilo ambaye ya Mukamba sub county ni Changamwe ni wako uliandongo ila siasa kuwa thini wa ward ya airport mavikie kuthukuma memo ambani kanamba ya Mukamba vikie kuungama na kunena na wasia umwe kwa uni nguboya andu onde ala masakwa kwanza ni mutungie mubea kwa kwithumilia kenda muungamie mbai yenu na ndi muboya pamwe na kamati yakwa ya constituency tuthukume twi pamwe na twembwe twi kindu kimwe kwa onde ala moka baba kunuba atongo imo atongo yasu ni nguboya kwa ndae ya makwate kuoko matetheswe kenda mbai yitu yongame na yembwe ye kindu kimwe na tunethie tukwatanie mbai yitu ya Mukamba pa Changamwe na katika constituency zile ingi nikana ithe emba ni Mukamba winapata ithio onthe ni twatethanya ithe ni masomo ithe ni mundu ina thina mbai yitu ya Mukamba pano kila mundu ni watethwa na katika andu ala me katika county na national government kila kitu kuta Mukamba nitoikosa twete mbai yitu ya Mukamba pano ngilivote ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose Masaisa mwendo ni tukwita weke onundu wa overlookusu indi liboti su yikoneti mbai ya Mukamba wodini ya airport Changamwe kaundini ya Mombasa kutoa isi ya usakuani wa utongo imwe kisioni kiu na ula uvanite kuwete ngwatanio ovamwana kukilania kiu teti kisioni kiu ndongo ila siasa kuwani siathana kuthukuma simu amba kieleloni cha kuikithia kanamba ne kautiwa etina kiu teti kavindani kau patron wambai ya Mukamba kaundini sia kisoni Isaac Mutuku ni walilikana na athingilila kamba onthe kaundini isu ya Mombasa kukwatiania ni kana mavikiye kukilanya nilivoti twitu na nengelelo ni mwandiki twa mauvoku mangalikoni isu mundui Angelina Muse. Tuisonga nambe Cynthia wa usikioko kuma masonga leni kibwezi kaundini ya Makueni mumanthigwa wa emeto ni kuthiki manisioni cha yulu indi atethewa ni umwe wa ngoya ulau ni wakulia alama na utondi makatethea si alama tena guku kwata kisomo wa usiitina wokwata utethio aende kimanisioni cha Karatina University na ende ukwata utuika ulo mutethesya kukwata wia kutethia musiku wake kona kuvindwa utui wake tondo mwandiki witu wa mauvo kisioni kike ni mulinge kutuelesya wausi ona kutuika nda namba 10 na masomo no tona kuthukuma mambo ya kivathukani kwa oyu na kuitethesya maundoni kivathukani na kutethia musi wake ende nukutuelesya mbiange ni visoloto thokisya kambunini ula wi musini wa Nairobi na vala Cynthia wausi withitwo ithukuma kwa mii na kuvikia oyu Jina kumina mwaka wake wa mbeke mansioni cha Karatina University mwei wa kana mwaka ni uvala withitwo isomea kosi ya walimu. Ngawa ya osi avikie wandani kwisila kamemeka aka Mutongo TV mwini we 10 mwaka muviti tina wake 10 na class cha form 4 na kukosa fees wa kuyunga na university. Vala musomi yena mutalamu Mutongo Dr. Morris Wambua walikile katina atha na kuungame kisomo chake chonde cha university. Kila cha ikinati wetina na mwai umwe wa dholo na ingeta wa usi kithito cha kwikanesa nzikayone siya kumya musiwo kuma mutondoni wa ucham. Thito mbebea fees for the whole academic year. Actually, ndikuenda ukengana but ndiako manza suona umwe. Masomo pia yamekuwa mazuri. I've been working hard. I promise never to fail here and I'll still keep on fulfilling that promise. Yeah, nikite biti and come fail and kavaluche andumamusi. Mwaka umwe tunawange waya kia kutula ngondo to ya waosi ya kuvindwa musi wona wengi kutethesya maniwa lama imiwene kisomo kumana na uchaji oneka ya ambisi kumya cheni kwa vasa. Itina wange kwitha katoa maniwa mainiva miongolima university selama tethiwene musomi u Dr. Morris Wambua kukwata mau ya makampuni nekivathokonyo musini wa Nairobi. Bala wausi yune muthukumi wa kuthocha aini kampunini ukuvikia oyu itolesya ni withito ayonga mimu angalama sia musiwo kivo kisomo cha aina wa maki alame primary na secondary. Na wengi weta yuno toete kuungamia angalama sia mondo maki mbene mwaka ni wakili wa kisomo cha university. Working as a receptionist. Yes. So life pia kwa job imekuwa nzuri. Nithito kuma for 4 months now
na nini bawa I do get paid na mbese sini sinde there sia like ndisi aka school nditha ndi need kuja pocket money sitasubua wazazi nyumbani ndimetia pocket money and then uyono ndede chinundi yukelati uyono tenemo sinilie mana idol ndithio kakuku ona junior salame mosi nengo ma support nengo tedani sana sima kwa kala necessary tuka support alame kwenda utedio Dini wa miaka 5 yukita wose enonya mweki ndoto iya kene kuongelanga cheni kumulekela handu aingangi mimi kwati experience kwa public speaking skills like anoti lasi mana mina for the yanga kwika kudukuma kosi lani somete like from right now experience lani na yono nikyo ngite lasi mangatike teaching wito wake utela kwitha no umwe wa andu mangosi olau na muno atongwela manenge totonde ni mwene ndi kumea ndoto ta ine kana kuendea kukutana na imo ja ucha nza na utumanu wa mina school na we mubetu ndoke kala ndukabinde sena ndukake just speak up kwa ndo mekunza me willing kutebesa speak up sema shida yako and I'm sure kuna watu watakuwa wako ready kukusaidia. Then I am also requesting the leaders na kuene county leaders they should take these cases with a lot of seriousness. Nituongelela literacy levels kwa misine kwenda konduku kitondo komete kisomo nacho kitono tutebesa. Delivotia Mutongo TV nyenito wa Ken Mulinge. Tuelekanya na livoti sio yake Ken Mulinge tuambe kwa saudhu mumuni nini tusoke dheti na maubombe yange. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Kambuni yitu ya Rhino Mabati ivalukitia dhoa kuvalucha kwa mavati maitu onthe tani ofa yitu yimwanya kuma factory ya mavati onthe ma tile profile ta Jamania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii style, Box Jamii tile, corrugated na Roman Jamii tile gauge 28 mate alama dhoa mavalukite kuma silingi mana na miongweli nginya silingi mana monza na miongweli na itano kwa mita imwe gauge 30 mate kwa silingi mana dhanda tu na miongo nyanya ojini silingi mana dhanda tu miongweli na itano kwa mita na gauge 30 glossy box na corrugated kuvaluka kuma kwa silingi manata na miongo monza na itano oyuni manana miongo kenda na kenda wenda mbesa siya kuikae mana tambu inzao tudhokea umunde utani ofa situ otundu mukamba wise ui na umanyi wongeleka na miaka na nza unguju ukitana lelo maunduni maukita vara ino mabati tuethita tuisovya mavati kwa miaka minge na tojae isa ukuna siendo nai tudhokea kwa industry yitu ya Rhino Mabati ila yikitengela town lelo ni wana Manga Road kana utukunie simu kwisila nambani 0729628199 kana 0740229609 kwiki ya oda yaku dukete kile kuvitwa ni ofa ino ya nusu mwaka. Rhino Mabati mavati maito tusuvie situ. Rhino Mabati, do it best on top. Usesa mwendo nitwa Siokedia na nitwa Udhocha. Amoika kuma wodi ni inasia sub-county ya Kathiani kaundini ya Masako kwi umundi ni matwa isi kikaloki mwana kunena nisia ondo matona utetheka kuma kwisilikali ya kaundi ya Masako kwisila kukwatu ambao ikundini kivathukanio oundu mwana ukwata miana ya mawia katewa mavata ange mainena sokoni wa Kathiani amoika ni matha na uleana na muvango la wivo wakuvalania umbano wa ngavana wa kaundi isu ya Masako ulova niwe kutoa yewa wakwambelilia chumwani chukite maiweta maisa itikila kutumiwa na ikundu nduthi cia thini na uvalania muwe wa enende nilivoti yake Daniel Mungela. Philip Mutua urani MC wa mitaboni undu mwana mwene kivila wa Kathiani Consultative Forum
Paul Mwania mewetekana kikalo chao mundi chaete vamwe amwika kuma wodi cionthe cia Kathiani vala maandika vatala menamo na mowendi ala menda silikali ya kaunti imatetheesye nikenda kwikithia mikale yone ya ila wengi na makulia maendeeno ukwatene vamwe na kutumia nzila siailite cia kunena silikali mate kusesengwa na ateti kwananga mbumano ondumwa na kuukilia nduthi mavindani ala kwatoiwa mbumano cia kuete maendeo. Na waso ni mutungia muvea nundu kwina initiative ya kosa wana youth matrain we mabundiwe kindu nene yo kunenga ndwana nundu yona tukasia itu manenga na mbeso mundi to manenga meya ithele lakini ila cia na isi tu cio twa training with them we are locally they can do and not even locally you need to one on andu maitwa wanza kwika plumbering kwika sindumini ta mabundi mo even carpentry kwa hiyo ni nzia moja empower wana youth na kindu kike kaende na polytechnic situ kana vocational training ika empower na yida material with ya twina andu mato twika andu meke tumi muthenani wao ni Monday where they are sindula si on the present wanga na ika present wa sindula muika mabikie na kueleana nundo na yudi nena o yudi ameka katika award sio na katika award sio kila award nundo zina different requirement kana ina unique problems kana unique issues tuenda madhipauni kana maandikithie kila award meenda kwikwa ata motana moika ikana tuibika baya Monday twikethe ne binda ya samuno yanga banati not amino tutembelea with you know ukita kuelesia kwa metoke asomewa kila kindu chonde ni kana respond kwa binde nini kwa hiyo initiative yito ni mama enendi na mwikala mevikite sikalone ithi alama elesekana maisa kwetikila kulikilwa ni ateti na kusesengwa na ilovia nikenda kwananga mbumano ile ivaniwe kukaumatethia maende ya kuelesekana ni meuvicha mavata mo kwe silikali mena wikwatyo kana kiyocho nikikwethukigwa kwa uti hii site kila kutumika na ini mundu kwa mundu wonde wiyumbanite kwa uti kania onde alama emesi alama ekithekani mabangi to kana ngaumba no muthenya wa kwambililia kanati ka komana mbamba tumbamba mewa mathenda grievances ciona mabumo matongocia alamendo tumia muika witu nai ni kanata yake ya mugutano na governor wa Masaili tikethukiswe na titwate andamanite mo mabunie na ciana cio ibunie cienda o mawoni. We want to warn these individuals. Cheme kana mbesa isume nacio asume ovandi nundu mwananzana mathina mama nenge matumio ndu nyungi nundu mekenga moka kwananga umbano witu na governor muthanani wa Mandi vaka thiane au tutaanguka nao. Ukaivindani la governor wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya ndeti wende na utwaye sikalo cia kuosa mawoni kuma kweya mwika yulu oso vimetalatala nzio ya umatetheesya kiwia na kuwete maendeo ila iminite utaiwa wodi sikivothukanio va kauntini ya Masako. Kwa kila kivo ngaba noka we ready kutwete ndeto ciaku nzio neto tunenge ndeto citu nzio nikana utwethukicie nikati kwa results mayuthi me street ine mayuthi maina mawea na titi miana ya account ni menini lakini tienda atyo wanyana gutone pe project ithenge ya muika ukethia background ikundio cia muika 10 ni makwata na makwata funding na metethia ki economy na kila kinge na kwisio kwa tutavie ekambeza isu cia account nundu eteze cietelo ni budget mbingi zindu cio ndete understand telanet ni mwatu sometiza mwatu ne kisomo cha mana kwa utenda ate mane weta governor na committee ya kuna andu makwa la mo surrounded mwina networking sieva itonete mausio paka thiani sub county ona maybe ona ward ile ingebikia mausio azu nikana mama youth methe mewe yani kindu kikitwa story ya kwetha ma youth me jobless no kindu kitwa no solvewa. Daniel Munkela, Mutungu TV, kumva mitaboni Kathiani kauntini ya Masako. Mwachaisa mwendo mundu Grace Onyamai aisi tuende ngalikoni ya mbusiane na indi otondo mwesi kwe mwini umaweta wakatombi ange mamweta kisingachu ange mamweta simba na lange indi mamweta bazu muthanani wa monde na chathiki nene vala indi we na mashambi kama Mutongo FM Mutongo TV muthanani wa monde maise methi kwika kindu kitwa housewarming kana muvinguone wa nomba na indi kilungu cha kwambata ngalikoni isu ya mbusiane kila kithia kitongo ewe niwe mundu istake visi ekatu kuelekea ile ngalikoni isu ambusiane indi tumane maundu maende ngalikoni isu ondeni wakutania imwe na kuendesha kilungu kitu cha kwambata